Saya xin yang sumbai pisah kan dekat YouTube channel kita ngai scam ba pi dan hemat ko kia dengan pun iya pi katok kan ne ke sini le duty ke sini siapa border area sumba ban ye pek kelong kom no pek ni dam tangi dang ya poi don hanenti ni dang ya siapa klau pek habra bat ke pek ke bahe nang ta ra bot wedding kanang ban sup lek no pek hap kiu kiri riat hap kiu ki lum ki wa ang ta kadau ni hapan panan kampek tu ki lum hasikim jing internet jong ka mariang pek ki biasa ki lum ki lo internet ki jaka ki puta ki biasa nang ta pek jinyat ke jongi ni hab ya na khat arpeu kilometer ek to ya ke jat kalong ber sai jakai pek kilum kiwa internet pek tu ni haban ya pek na ko jika se video jinjar abra bat ko ke pek ke bahe kit lot ki jingbam ki ka ja ka e ba hapset khau ki jhur rabat ki weapon jinjar hai ki basiu ong ki dasu pek kentong long isup melong army hendrai ya kya kam baterai kalong ka pe ki kanong no ka kam dei ka basuk pek kanong ini minot after storm pek habiat na ko jaka sagoi jaka yayat san remote bas ijinya lenti mo lak jat teng teng singo basi kayat pek kilum kiwa bijing internet lara phir ki kwa balong kum ki army bi hapan tresh tom amat kam dai phi ka basuk ka kam ka jinjar habiyat te ki lum kiwa ki klau ki tap hapsya te ka hapsya ka jai pe nya pani ya pi pe tung ya marwe chai paring video so tenat pe tu kiting pe tu ki sit mo ki long ki barit dah kam long dah he ki long barit dah pe tu ki sit habiyat na khap kini ki sit ki barit ani pek ngabam singkom chai marat thai baya jong ngabam singkom abyan na po gisik pek to gisik barit pe sedin ani ima dayan marwai tem sumnot ra tharai ima ga jakaro ni dawan ukhlai ni snu ting ni wa pek nang tu dawan mantangan pena ring video lawan pek tu ki bakam sukiyo nga ya bisikot wot pek ti mula thai habya jai lagi speed page sel. Yang tangga peni yang gaduh lajong namar pa. Dewan penibun gaduh lajong itu nam. Kanang bainong page riso tanat. Nang ta page nyeling ya nanti ke jongi. Kamdai ke basuk kalau nggak cengai page tu giding. Kidai giding apa Bhutan lah ada ke Bhutan kan ke Bhutan. Tu seliang badan giding ada ke Bhutan page tu giding Bhutan kilong komno. Best bimo namar bagi hang ne kiding ong namar bakas slap bet ke benang kim jungat singing kilong compare be kiding pai tung laring video chai nang laring ge juti la jong pai kom yat nang kala pani biang gadur la jong namar kam sengatanat pani gadur la jong ma pai tung panap sipang ga video pai nang tegi wan ar ngut lai ngut kilawan nadin pai nang ta pai tu lawan poi pengen tu ngalap ni yang ni ke ke dan hal ni jong lum ke pes ke long ke muka ke ke internet HP tu kemariang dan hal lor lum ke ni hal lor jong lupa baik tu lagi Bhutan nang jadi Buddhis ang tay tahu kisah jabu kum kini kilama best kini kilama mah internet ada page ai gitu baik tu ngalaring lot ke video baru jong kan ka kawa ani internet baik best ang ka umro ka khuj pe ngi di na gane hi ka umro
Paitu ngi don we ku sewo ngi ya la leit pai no. Kre di video bala leit pai no sya. Jika sa. Ina wan page na border rong ta ngi la leit pai no jika sa la jong. Paitu. Ngi la leit pai no. Paitu leit pai ka pni biang adul jong sai sipa. Mar kambes mo ada yo I ke dur janga. Sa comment kalong kom nama. Kaji yang ti ka jang na border Bhutan sapu India kalong kom no. Kambes ne. Paitu ngi ya paitu giding ro iba internet. Besi giding kiwa. Paitu la poi ha kichaka badan yang ini bisik barit-barit. Internet ti kising mah. Jam try ini giding mah. Indah ya. Dengan ke video tangkan dengan pengkon nama saudara bisa tonton ke video supaya share, like dan subscribe buat dan ikut share ke video. Kenapa ini lawat video ini? Tangkan ke bye bye.